I dok Sopić s nogometašima Rijeke radi sjajan posao ove sezone, njegova komunikacija i javni istupi postaju sve ekscesniji. Sopićevo prelaženje granice iz nastupa u nastup osudio je i Hrvatski zbor sportskih novinara. Slijedi vam Hajduk za vikend, brzo odmah, još jedna jaka utakmica. Naslijedi mi benzinska, kakav Hajduk? Hajduk prvo igra protiv Dinama. Nemam neki komentar, mislim, bedasta pitanja, ništa, to je to, doviđenja. Evo, to je to od Željka Sopića. Ovako je ove srijede izgledao posljednji u nizu ispada Željka Sopića prema novinarima, na čiji je račun proteklih tjedana više puta bio neugodan. Čovjek kojega posebno treba izdvojiti je Veldin Hodža, danas hat-trick, nešto što ne viđamo često od jednog defanzivnog veznog. Pa je, znači, gledajte, prvo da vam objasnim, pošto vidim da stalno nešto komentirate, ova Rijeka nikad ne igra s dva defanzivna vezna, igramo 4-1, 4-1, to vam je novost. To trebate malo, a ne, imaju tamo one aplikacije, pa malo gledate na aplikacijama kak stoji na terenu i ne znam šta. Dugo niste stavili neku glupost u naslov, pa daj stavite ovako, ovaj put idemo na pobjedu, slobodno stavite. Kaj mene pitate za situaciju kada mi dajemo Lokomotivi loptu, oni izbace u auto? Kaj mene pitate to? Nemam nikakav komentar. Mogli su obraniti korner i bilo bi sve u redu. Ajde. Više. Da li ćete pričati o tome, da li će se krenuti od prve minute visoko pritisku? Ne, od 17. Od 17 ovaj put. Ovaj puta smo cijeli tjedan radili da krenemo od 17. minute, čak mislim na prelasku u 18. minutu da krenemo napast Osijeka. Do tad ćemo biti u kabini. Bilo je tu još i lupetanja, štrikanja i nuđenja pojašnjenja na engleskom predstavnicima javnosti koji prema njemu ni na jedan način nisu bili nekorektni. Pa je jučer izvršni odbor Hrvatskog zbora sportskih novinara priopćenjem osudio Sopićevu arogantnost i zamolio ga da se prema novinarima ponaša korektno i s poštovanjem. Danas poslijepodne upravo je pred njih izašao trener Rijeke najaviti derbi s Hajdukom. Jesi zadovoljan sa odgovorom? Apsolutno. To mi je najvažnije, jer sad trebam pitati. Hvala. Kad odgovaram, morate biti zadovoljni sa odgovorom. Ako niste, onda šaljite mu inbox, molim vas. Ako nekom nije bilo jasno da se Sopić nema namjeru mijenjati, nakon konkretnog pitanja više nije bilo sumnje. Da li želiš reagirati na priopćenje Hrvatskog zbora sportskih novinara? Ne, ljudi moji, pa ja već 3 dana ne spavam, ljudi moji, pa kaj vam je, ne, ja sam stvarno, baš sam potresan.